Mission Berlin. Koprodukcija Deutsche Welea, Poljskog radija i Radija France International uz podršku Europske unije. Misija Berlin, 9. novembar, 10:30 ujutro. Imaš još 75 minuta i 2 života, ali dobijaš i pomoć. Anna, Ihre Mission ist riskant. Sie sind in Gefahr. Die Frau in Rot sucht Sie. Ali poznaješ li ljude koji tebe poznaju? Ich kenne Sie. Sie kennen mich. Ich bin Heidrun 3. 1961. Erinnern Sie sich? Igraš li dalje? Igraš li dalje? Zdravo, spremna sam. Vrati se u radnju Paula Winklera po kutiju koja svira. Okej, treba li da ga pitam da li mu 1961. godina nešto znači? Hallo, Sie da. O ne, Warten Sie doch. evo opet neko trči za mnom. Halt, warten Sie. Hallo. Hier. Ihr Portemonnaie. Oh, mein Portemonnaie. Das haben Sie vor der Geisterbahn verloren. Ich habe Sie überall gesucht. Danke. Sagen Sie, haben Sie Zeit für einen Kaffee? Ich heiße Harry. Und Sie? Izgleda da mi se udvara. Šteta. Nije baš najpodesniji trenutak za... Ich verstehe nicht... Ach, Sie sind nicht von hier? Woher kommen Sie denn? Auf Wiedersehen. Schade. Darf ich Ihnen ein Kompliment machen? Sie haben schöne Augen. Wunderschöne Augen. Tschüss. Wunderschöne Augen. Baš glupo da ne razumeš ni reč kada je neko ovako fin prema tebi. Ne opet oni. Brzo, beži u prvu ulicu levo. Je li to bila pravilna odluka? Dobro urađeno. Za ovo dobijaš 5 minuta. Evo one muzike. Ali gde sam ja to uopšte? Varieté teatar. Muzika dolazi sa bine. Anna, da sind Sie ja endlich. Heidrun 3 je pijanistkinja. Matora u smešnoj haljini koja misli da me poznaje. Ali šta imaš protiv ove gospođe Draj? Njen parfem mi se ne sviđa. A šta je ona htela, molim te? Berlin retten. Wir müssen Berlin retten. Treba li to da znači da moramo da spasimo Berlin? Ona i ja zajedno ili kako? Pa sad, potrebni su ti saveznici. A tako zato što ich bin nicht von hier. Ja nisam odavde. Schnell, Anna. Wir müssen weg von hier. Brzo, sakri se, on nikako ne sme da te vidi. Kommissar Ogur. Sie? Ja, ich, Frau Drei. Guten Tag. Spielen Sie ruhig weiter, ich möchte Sie nicht stören. Sie stören mich nicht, Herr Kommissar. Sie entschuldigen, ich muss jetzt gehen. Einen Moment bitte. Ich suche eine junge Dame. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Anna! Anna! Ich weiß, dass Sie hier sind. Anna! Sie sind in Gefahr. Ratava sucht Sie. Schnell, Sie müssen weg von hier. Znači, Ratava mi je za petama. To u svakom slučaju tvrdi Ogur. Heidrun 3 tvrdi da je to ona žena u crvenom. Inspektor i pijanistkinja. I opet dvoje ljudi koji se poznaju, ali ne izgleda da se baš vole. Ona je pobegla bez mene. On je došao jer je hteo da što pre odem odavde. Ili da bi te navukao u zamku. Čini se da je bio u žurbi. Schnell, Sie müssen weg von hier. Da, zbog Ratave moram odavde. Upotrebio je imperativ. Vi morate. Sie müssen. Možda je hteo... Mislim da se on boji ove Frau Drei. Jesi li čuo kako mu se smrzo glas kada je rekao ja, ich Frau Drei? Mislim da se Oguru može verovati. Pravi policijski inspektor. Ako ti misliš... žena u crvenom. Trči. Ana, beži kroz kulise. 7. krug uspešno završen. Imaš još 75 minuta i 2 života da ispuniš misiju. Vreme teče. Schnell, Anna. Wir müssen weg von hier. Hoćeš li uspeti? Anna! Sie sind in Gefahr. Ratava sucht Sie. Schnell, Sie müssen weg von hier. Ali možeš li verovati ovom savezniku? Igraš li dalje? Igraš li dalje? Igraš li dalje?